Ana sa kata mga ulama si mga salafus salih pengusiatan yang suata yan na ayaw siya tulit yan una tiga na yabon na idha aradat laka hajatun ila sohbatir rijal fashab ikaritan ko atigian na ubang amap kailangan na makipingginawa ika nakataya sumasarat ay pingginawa ika sa 15. Kata sumasipat mga rorungan ay pangginawain ka sa 15. Maganayron na idha khadamtahu sanak. Igira api servisyon ka na pakay ng kaayan. Wa idha sahibtahu sanak. Na igira iniplayok ka na pagkaumang kapangkatan ka. Wa idha kaadat di ka maunatun manak. Naigira kiar genang kakau kakuyagan na pedeka pekergenan. Wa idza madadta yadaka bi khairin madtaha. Naigira ayamanan yan na aya pinggel beka na sumapia na pagugupang kanyanon. Wa idza ra'a minka hasanatan addaha. Naigira aya melay niyan reka na sumapia na diin yan yung gulalan. Wa idza ra'a minka sayyi'atan saddaha. Naigiraan na melay niyan nakamarata parangay na pagpagamaan yan. Idza sa'altahu a'taka. Naupang nikaon ng paganaka. Idza sakatta ibtadaka. Naigira di ka pagtiro amaka aawid so awida kalaka. Kapag problema angka na di itiro sa pagkapiya ginawang ka. Wa idza nazalat ka nazilatun wasaka. Na amay kuadna ayamanan yan na pedeka ko tao akia dan sa tamu ka na pembegang kanian. Idza qulta saddaka qaulaka. Na igira miteruka na pengimpenar niyan suka teruka. Wa idza hawaltu ma amran amarak. Na igira na penggelbekan niyo na saka itbaluin yan aligirian. Wa idza tanaza'tu masyai'an atharaka. Na amay ko adna diniyog pagayunan na pugunutan yan so pamikiran ka yakto musirrak pagmaan yan so sikretong ka yan suro khairaka na pamakalangkap niyan so yamanan yan na mapiagal baka iafu an zallatika na pumaapan yan sa mga karibatan ka nagyanan ipatutay pong ginawain kay karitang ko na udah ketun pada taranan na tirampisa ka at tumuagi po ginawang ka emanan yan na diing kaming kinaway emanan yan na baka makatuon sa layok ka kapaawingan ka o baka makatuon sa layok ka asikan yan kapusyang siku paawing si sangay dunia na yamala na mapakanarakakan yan. Allahu Akbar.